Wiki na een programma de kona yuna meester Robby Amain, alla fodey woko na neti, Wiki. Arkiman, leje ke fau sabi, da de yu ya, ade ya, da i programa i waka komiti yu, di wekai Wiki. Asama di jaya programa ya komiti yu na Robby Amain. We sende wa odigi ala den ga mang fude liba. Yede kabiteng basia foluku. Ala de sama di lasuan sama fudeng. Anai kaba ga jumaje ke pina manga makanda. Den di siki suwa bulu mude solanga we libi. Ma we begi giden ala den buyepi gadu ka kiti fude oppo kon wo kwanga wiwa bine fanudu. We sende wa odigi ala de sama fu buitenland talwati PDG wa ikayanga ning bika ipi. Arkiman tide udene baka wotaki wantusani. Arkiman wiki di pasa mbechai wantusani kwa fesi. Omdat faude ya umusabi ujaini wakonde umusabi de wet. Ente wasabi da we yepi usefi. Arkiman te luku de hebben wasande kai verduistering na diefstal. Beina de gay na beina den gay maar toch verschilde. Te luku a wetboek fusanang da verduistering na 381 wetboek voor strafrecht. Verduistering amo hebista voor die kan kiezen na diari plus boete. Abuta unai kai mayo kisi boete yo pay money. Sana verduistering. Arkima wordt teken een makkelijk voorbeeld. If me, je sabi dat ik no de winki na supermarket I say go teken sani. If me go na winki anya supermarket neem teken wan paki bele. Mia dianga denki fufufueng. Ni mwa kan kona kasa. Ni mi do a kasa ni mi no pai. Dan na verduistering. Abuku taki saya bia yu. Ya man fufuemo. Adiami kabam teken. Adiami ana. Mwaka kona kasa. Mi no wani pai. Na verduistering. Efu den kisi mi. Mi wani boro gwe sonde mpai. Na verduistering. Die kan bia sani kaba. Oriembu. Die yali sa kisi. Diefstal. Maar wakaba ite kon controle. De heb gekwalificeerde diefstal. Gekwalificeerde verduistering. Gekwalificeerde verduistering. Dat want dat de gewoon een verduistering. Want sani kon een tapu. Dat wil ik je een voorbeeld. Ko dat me ook wel in een bedrijf. Me abi wagi a bedrijf wagi. Me abi money voor bedrijf. Neem tekia money neem gebruiking of tekia wagi misering dan een gekwalificeerde verduistering. Dan kisi foyali artikel 382 wetboek van strafrecht. Dan kan kisi foyali plus boete. Dus je hebt gewoon verduistering, gekwalificeerde verduistering, want dat die mogen hebben. Dat wordt wat diefstal. Diefstal na artikel 371. We gaan even voorbeeld van Wiki. Mlongwanya Wiki tekia bele mie luegwe. Ngom teke mie lo mia waka. Mbedianga denki kabataki mio go tekia bele mi na pai mio longwe. Fais mio tekia bele aso mio longwe. Dat iemand taki na diefstal. Is er verschil voor verduistering? Verduistering go tekia bele. Dim go tekia dimie gwanya Wiki mia. Janga idee te taki mio mwani fufueng. Teke ndi wakado na kasani mkisita denki. Takesani am nou pai. Dat na verduistering. Diefstal, sensi mi komoto osu ne mi den anga ili taki mi go fufu wan paki bele. Mlongwa nya wenki gabe mlong fugwe. Fu den kisimi dat na diefstal. En diefstal me taigi kaba. Artikel 371 ika kisi foyali. De ya bika kwalificeerde diefstal. Dat want dat je konenta kwa amoi pika kwa mduan sani plus mi agolo na mduan tazani kwalificeerde diefstal. Bijvoorbeeld ngofufu wa neti. Ngwai ni wansa mausu wa neti.
ye de kwalificeerde ngo fufu wan gwaini wan weilan nem fufu wan kau arki manda mi ataki ngo fufu wa deite mate fufu wa neti a staff mo ibi dati ikankisi sigisiari de yabi distalment geweld I go fufu wa sama I go fomie nake fomie gemanke ja go fufu wan I fomie met geweld dat in een artikel 372 dat je kan kiezen 20 jaar ja mogen bestraffen. Wat bij verduistering betekent ookaba gekwalificeerde verduistering, diefstal, gekwalificeerde diefstal met geweld. Alla de sania, jogwe shing, jogwe ying, maar verschil vooral door verduistering en diefstal. Na bijna sem arkiman fodey ni akonta asana ude ujai ni akonde arkiman mami wan taigu wansani bepaalde sani sama mubali da ye ma bepaalde sani bijna ino ma voorkoming arkiman da somi mbiabi wan dagu arkima adagu fumiabe wauma wan dia kishen futu ala fasim kimie kibia dagu bikami abe wani ago paranga wan pisi kidagu dia piamo pisi kidagu mbe kibia dagu fumigi wan momo yu dagu arkima wan di mi kwa poli adagu dimite na keti mi abiskotu ata pisi kindagu wakana aport Louis na skotu tapo kon giab adagu fumi be adagu dimi abe wani a pisi kindi dagu dimi abe wani dimi be if kibi giamo bundagu arkiman so sani deya da we kon da so we taigi pikin ye taigi pikin taki pikyo amande mi wani yangen na dati mi wani ma arkiman so leisi a pikin fi you ofa boy fi you mandia wani ofa mandia wani ya mandu next Ibaria now ye dat je aan een 17 jaar of 12 jaar dat je houdt het van. Nou houdt het van kras van. Nou houdt het van. Ja, kom op, ik geef bijten, dat zo te houden van. Na krasi van. Daarom make het ja koso kaba. Umu defu et takianga den pikin. En daarom make het hem koya. Dam nou gide mama askol tuwa. Wege papa wabi wi usani du mudu. Wabi fu deel du mudu. A daarom meke wi mu ye piu sevi. Arkimada chawan. Ma nya Libya me wani sabisa ni tumisi. Amude taki na ina fosi samadi sabia sani. Arkimanda denki dumbe goe kona yu makonde faube waki sama. Wuya wabi wan krup da be master. Arkime one day ne miogo waki waman. En da pe ube wakai waki kouta kifisi wa uswe bow de dungu pesa na pe mi wakabika isabita ki na nyo studio diogo foral de sama di be meke de osufu de mbugo tapu na pe ne be go feed face arkimanda mi wakai pasa mi gokon mi mataki pikibala ya me wakana neti sanyo mitiyo ni aye arkiman di mi waka wa fu de lisi mi gwe kon adim fiam skibe bibu mlongo wa usu mitaki mi masani naki mi takusani naki mi taki o takusani naki ntaki o ataki takusani naki ne idea ite go teke fekisi da ilobi na PSV godi don dina takusani naki mante osi liwo pa mante mi mataki chai kosi ngoluku ala a mofu de chaka mi mataki na takusani naki yo na dion timang diye pusuku fu puden stimo fa dia na ye wakai pasa de naki yo na aso takusani naki sama
30 jaar daarna, bijna 40 jaar, ngofu make film, awan konde de kaiwati, abaya dia pimyangi egitori tataki o so one day so wayali, nasani be nakiwa, mi be nakiwa nga asiton, di mis donde luku wan pikiuma fumidi e fufeli e wakai pasaye gwe kone nakiya nga asiton. Arkimang, sami wani taigi yang asani ya, na leri imuteke. Imuteke leri bikade sandi den gansa mabe taigi udi abe kori bimi mabe taigi mitaki pikibala isifaye waka na neti egwe kong sani omiti yu. Abe komoto tumsi muile gimi mabe kade anders. Adaro meke tide na dei umu aksi wi sefi eke busi konde sama fuwabide sandete. Arkimang Fosi teibio go suku wauman of waman da de famille figu bio go luku sama na famille. Fa famille tang, fa famille disi na kultur du biabi. Na sani dembe lowe gwe nga chaide komoto anga de koni gwe abusi. Arkimanda o 15 oktober tadi ya. Da we action sefi sawabi over saufika arkima midi de ya mi luku dum anga mi ain amande libete bulldozer rei tapwen futu bo kwala in futu masye ke fo bon da bambaude sing da bambaude sha pikisanti mi luku bum pemi samai boko bonyo mi luku tekia mi luku anga mi ain bum ba yo nisi adetidete busikonde data arki mammi disido ya luku dun anga mi ai pe wan pikin gebora olo de nembe skimbe gambi gyolo no mantapu de deste data gi over den gwa vrouw ataki amaiki dieside na wama tumambe gwaunti ni atama ki atama fi umaide ni na maiki faulode ateking atapanga wabadu abegi sanidie akibi tradeni shabo ya itianga den abete maestaki a piside fika peisi olo maiki olo ademo maisha maiki for the aga arkimanda tous donda we denki da action se vitaki den busi konde sama fu den kan sama fu di den be lowe gwe imu konda i lowe gwe dai overleave arkima sana den desi di den bia aguwi di den bia bi ne den be desi sama misianga mi anya kaba pe bakuba den bandi bana ti den manting bakadina den kotien den nyalo we ma bana sans fu den wori over sanda fundament fu eke busi konde no arkimanda midisido ya naitaki ni ya mugodu tasani arkimang fafa dia tutudi ubegin potite ka stoipi no stoipi ki pikinenge stoipi ki busikonde sama asande no bede pikinenge siki no bede asama meki aspoiti a kaututu gimien adia tutu gimi janga be I dinge of he make a pick a pocha nyabo bi wata gya picking never tide we long el kaye lung pikinenge siki arkimanda te luku dana dati make dem be aksi that dem be go luku a famille e fa famille bi abi wan siki e fa abi wan siki dan pasi be kan te kya uman tidia san dia demo tidia demo luku na luku mo arkima midis do ya minotaki kerki no bu kerki bun arkima kerki bu mishanga mi ay temi om neif tok mi ga neif kande wabi sabi papa waksam ami neif efu mi abe chai mi pane waksam mi be chai tede man dati be konda e staki na manfu gadu e kon dus mi sabi mi lolo ay ni keriki mi disi anga mi ay kerki bu mi sabi sama dikisi kanker den begi gen abete keriki bon ma arkimant do action se fita funa se fika kiti wabiete arkimant some sama I komo to keriki ya na angen zonu komo to gonta pego na uma I go suku asama I abi AIDS da gwa keriki asama I abi AIDS da gwa keriki da den funu na ala da for kangoro taki abete kaba ubegi ge abete fa isa kan mada ugo text da sefi sama de e fernita e besmet ome sama nya keriki
Wan fu de yari ting, ni abia bat de be make wan programma. Pia damo besmet sama, kia sama piking. Argument da mi e taigi wi, taki bepaalde sani o musabi. Bepaalde sani anoka, inokan, imu voorkom bepaalde sani, inoka iteke human, nanga potya nga pastor, gane ti kone ti ale weer, da de lo taki de begi, muni nga pun pampa, du. Mama nga papa, de lobby de sefi, mama nga papa, na imeke tobi. Dat u musabi. Da so sefi tu, wansani on dat, adaro meke de gansa ma fube e luku, sama na famide. De bego onderzoek. Dat te onderzoek dat je staki, no wansan de kai seke sel. E fauma bien, e fu you a bien, u musabi taki di wo tou, ne u meke piking, wafu de piking fu wakansi bi taki u meke psiki piking. Dat de pikin dati na bode bulut le kampia de no ya bia iki ne somnisi na dodelag. Dus te yo du wansani musabi sa ye du. Wa mu kori de sama taigi de taki yere no. U go onderzoek u gwa dat au tets di abi sekesel. U gwa dat au tets di abi AIDS. So me sama i komoto ya da ye komoto nga zongu fiyu da itaki ye gwa kiri ki go suku man. Bika adape ye fende bu man. Arki man. Bepaalde sani u musabi. Bepaalde sani na wetenschap plus na fawe di bien aus. Evide sani ya musabi. Akiman, i musabi taki, i sisa sefi jalu swanga yo. Adaro meke faija, i nomu dia yosu, da i sisa ange ma party, da yo tekia sisa de kompoti a yosu. I bala ange uma party, da yo tekia bala de kompoti a yosu. Sukosu yuye, ye epi sukosu ye ugia bala anga sisa. Autowe imang. Autowe human. Na wan problem autowe human. Da yo taki ye pien, ye sukufu ye pien nei. Inoma ye pien. Na faisa ye pien. Usuku money, da usuku wa usu yugen. Wansani tu arkiman de sania musabi. Noiti moni mu lashaini yosu dai opo komoto taki ni gwa bonuman. Arkima ube sabi wan boy be waka foto de kai montoro wayan panisi boy sabi sandwen e malasi go to dem bo ko sani sete makal so taki afese bo ko ne de kwa nya usko tikala de go to sani famma nyamma te kesama di te kesani ya accident piki vien den piki taki ne ya boy taki ne ya taki ina sama di kasi na fuma mi gwa bonuman. Diago suku asinde go later na boy vien. En tereman de poti de na ipumo. Me begi wi. If one sani pasa, if one problem there, amoni la sikaba, na suku utogulak sama, meka u de forsekta anga sani de. Arkiman, da temi kwami ya, da mi tem taki leri sweetie under ways, dat tide na dede. Sa idin taki a dede ke. Arkiman da ye luku, da ye aksi se vitaki da ye taki siko. No bigina buskondete. Arkiman siko no dia buskondete. Fam kwesi dwe taki anga uyana siko. Fam kwesi dwe taki we polo tide na siko. Da ye taki moni ade. Ma moni de fuduta sani. Moni defu duta sani arkiman we de kabanga we asoso. De kabanga wa mundu. Bika underways leri ni na mobusa ni di kandwa gontapu. Arkiman leri ni na mobusa ni di kandwa gontapu. Adaro meke metaigu no mo ala no sama. Ala sama mofu di opo oil and gas. Ala sama mofu di opo oil and gas. Ma wabi den sama. Wabi de sama fudwa woko na ye wogwe ye na mono busi kondi abi fade piki fu we leri den de leri wan fak bu pudia go to busi kopotia ganda kaba temye taki so data problem ye te den piki fi no man sikono de da jogo fika na go to busi na pia piki fende wan tani chai kongi yu na tafa sino de aboy di nos don dape
kona yopo fa go au suku anta fa si fuye pien sefi da gwe da go suku woko da cha woko cha bigi cha moni kaba da fikasi ko da amo bungi de ta on so leisi ta sa mai lusa nyanga yefu sefi fi sa mandi fi fikagen arki man fi sa fikagen wat da be de tia nyanga sama da be ina da isweti no swepu wata da ta wata kyo mfikanye nyangi da nyango do asobo pale sani de duanga buskonde sama fu sa fikagiden asiko arkiman mino kabafuna black nadre pasiko mino bikain on dat na dati na igudu diabi ta sani kalasi ma konya lady dio daro meke no muskakal gwa o ala tal o musabi on dat te sabi tal da fudi sabi stakio mental cholesi we klaka taki wa ifusta kuri mai afusta iku if afust akuri afusta da meke o goleri kuri to meke o goleri atal fudi hindustani meke o goleri atal fayampanesi meke o leda tar fudisi fascinesi da usataki mo frei ma westo no metaki unai fustande ma de fustai unai fustande ma de kotika la de gudu fuecha egwe unai fustande ma ala abusi fu no asine chanade unai fustande ma ala de PSP wabi ala do consensi fu na tasa ma na de ma wai fustande arkima unai fustande fu wai fusta usevi una fustanden fu na fetita ki asiko barangrei fu ne fetita ki nasiko mugo fu dati mimma be poti asiko tia be poti asiko da ta ita ki fisa siki bi figen te wan bi fio konda kaleri leishen no atende pasa na technique na ngadisi ala sani no na pikin pokot poti andwana mi ataki yango ko imoni miamtaki yangu ago utubusi mateya bi diploma na iwani go daigo made yonku pikidi ya nyabusi ko go tekeden ko rele won fa ko pude meke uno demo taki wo libiden don bika weke buskone sama sefie dwen we libiden don meke den don alifu de kastem du meke den don alifu kan dusa wane nga yuka manipuler den bika te igwa siko ya alwasi gwasiko ne ja inuma participe na woko ne na participe no ma solo wisevi da sama onderhou you au onderhou vrouw au onder via luku by onderhou ma pinisi futaki mana swade namika e pia sonyo taken arkima dati meke wit de e fi fenia kans opo mamao papao fika a gambe ki patu poti auso gambi gi disidati gambi gi pangi fuko sikasi nei meke apikingwa siko meke apikileri da sondei esi e waka da amadenga wa gango tu susu buna botoseli fare kaiden susu fien da apikinenge dia sinisi leper aboy no sujanga fuko to isume baba mai kisimoni tawa ikisha location ma apiki sume baba apiki no sujanga fu koutu anaigwa siko ma filu kwa patu abde de benki patu de jelen akdogo tu ketifi ya ise pia doti a false wifi human hair a di meitra ise pi zollo tawa I holien ma moni ja piki fene fu gwasiko ya igeming den dada sefi ye polo ya bi pikin ye fu famille buku ya bi disi ya bi dati ma nei solo wi na igagina no on twekelen na ternis do nomo da eluku da etaki ayo me piki ya bi wo pop seke solo gudem ye pi solo gudem pikin na de mawa wang mudwa sandati weke maninge wo poteke o frantortu argument ala wi anotu samiti wi kandi dia ini wa uso ai bon ma a ijanya uso ni ai bon ya mu waka kayanga beda ye kroipi e sukuden do on that a soita ki tia uso bon da sus tofe dia ondwete a luk ton dat kasani bon da I drive meestal gwa loktu da loktu de na sur stof mo na somo kwe kiyu da sorgu taki ya long ya waka ma mo buang ifina walanga pis kayanga be da ye kroipi isabi da kans bigete taki ka fende wang sur stof arkima ete wan sani mi abi futaki we taitaken so lesi e Facebook kan boto e fu de polo mana wan swim fest
Na wan swim fest te janya boto. Ye sitaki no wan fude sama de we swim fest. Arkima ongo kuna iba kai kyalio. Sabi suwe no de mi dede ya mi kan taigi. Da inam dede na petina. Dus mi beg you te wo gwa ini wan boto. U teke swim fest. A swim fest te ye pia i hori ino swa wata. So langa ino swa nga ye dede tapu wata. Kan de piden sa nyaya ndwanda. Ma isa libiete. Ma fiye saka gwe dingi wata. Next week no man demo. So that we beg we. Dat we forsake te we go. We take your swim fest. We want swim fest like gwa inya boto. Arkiman. We fodey ya na umu beskerm de pikinenge. Temi taki pikinenge pikisama. En solis temi taki buskonde sa makadem kayo kanis ni na he buskonde sa ba makala de liba. Arkimam you fai ja imude forsake te kanga de pikimeje view. Arkimaya li mofe kong. You meisje en nanunu na meisje white boy. Dat tede verkrakt chai wan fasi na ipiking. Dat yo kwa yu taki wo losen famille fasi. Arkiman famille fasi no de. Mi Robby Amain fans do yani yo chai wan fasi am den piking for me. Famille fasi no de mi yon soto yo. On that arkiman sandi de kai i gwa wan pikinenge. Di tundi abi tamang kanse gwa piki futiyari. Piki futiyari ganda fuku yang piki aboli buka. Dadi de apeda ya bi uma dis de dongi baja ya mandu noti. Dana piki nenge dene yo wani chaya uma fasi. Ma ya bi uma usudi no mandu noti. Ikopi. Igo sutu babung. Ma yego muila ka pikinenge funa sayo doange funa di arkiman au nom name konuka ngasanda ti famio konta yita ki yere no arkiman midim de du radio programma televisi dan be interview wan fu de meisje die woko ange siking arkiman taigi mitaki sa ana problem biabi e omu be verkrachting en neem emma no one ye next factory de asande hori wan trauma gang te sike en se figura ini taigi mitaki Robby Amain mi gwanya system ya mata fasiade ma de pikin fu mi no wani be kwa ini mo arkima apiki na yumu beskereme na yumu deke hori baka gya pikini ino hori gang adaro meke faide mi taigi no motaki noiti imu meke sa mataigi tai pikin taki pikin dong omdat en wi fies fi se vitaigi taki apiki ya do amogi omdat utaka ubigi bibi taki eno futasa mabe taigi mi kande mi abebi mafumi mataigi mi taki mi dondam don tu no taigi piki taki adong en noiti sama mutaigi piki taki adong arkiman noiti mu kong da famille of neef of bala chayuma fasia piki da yotaki wo lose ondele so to ondele ngwa bi fulose saide dibe isabi taki a inect of famille abe taki ondele na isisa piki mana igone ma e collect me ondele na staff osu ondele na officier van justitie ondele vice directeur go verklaar directeur da fana ondele. Omdat if uno do dati, da apiki ositaki ya mubeskerem. Yue do vakantie do ginzaliga. If we na pesi fu fika den piking, na fika den piking wo go dance no no sabako nga ala so tu beno kon. Te sabako te igwe da yani wari dai da na problemi de. Ofira usra for de kai den ben fuding. Me begu. If you do mango ya bi piking ta anga den pikia usu. If na wan bumbu sama ifene fu fika de no beina ina sama de fi fo trauma fu fika ipiking. We begi Robby Amain en programma Wiki. If gadu given ta Wiki da udia ibaka. Wiki na wan programa de kona yunanga meester Robby Amain alla fodey woko na neti Wiki.